Raki hormupen pen bang hani etum raikom saiki ari deng kacing nang. Nihang Longri Baptist ka jalang amai ningkan segamai pi ke paman pon jia phan ke sisi ke sedang pon. Sariti baburam teron arong arada tum turpak pent mithang atu markat selama sai kedeng pon. Khotkhoti raikom sakia tumpen kedu kacrok tok ajok kedam tang thang ni phai ingkoi arni Dimapur na pen kewang bom ihumutrak registration number NL01AD 8728 along Raki horbu du alang ni tumpen kehon thia sai de du si alang ni tumpen puthot labang so truck long sami kidi ke kuru sai deng ponlo bon sami alang ni tumpen labang so Raki hormu kelong kon pedet ajok mithan pen alang ni tum puthot mithana phant pangnim pon thusi kiri ke kuru sai deng pon the me Raki hormu mate heroines lian phira gram pharo siraner ke ban kelong pon. Labang suraki hormu pen kacenang cek abang pu Muhammad Iqbal lapen Muhammad Sahid Akhtar labang ni sta Manipur asor pusi pangthek pon. Raikom saki ari de. Lakai ko report nilip MSC konsensi ke parlo pont NLBKA arlo mukhalang baptis amonduli along non ke bangji thang ni phai ingkoi ra philipen ingkoi ra trok ni thoma pharman Nihang Longri Baptis ka jalang amai ningkan esek amai pi ke paman ponjia phan non lom chisik chidang pon bomlo Nihang Karbi Baptist Associations NKBA amonduli phari sida khrit trok andu lapens Longri amate havar ke trok andu Dipu Area Baptist Fellowship Sabhapani Area Baptist Fellowship, Nihang Longri Baptist Kajalang Amai, Nihang Durbagri Area Baptist Fellowship, Panjan Hirairi Area Baptist Fellowship, Angbong Longri Amai Baptist Fellowship, La Longri Trok Angbong Pensami, NLBKA Along Rita Isilo, NLBKA Amunduli, Munduli Trok Andu, La Sinilip Arat, Made Karbi Long Arat Stami, NLBKA ningkan isek amai pi along thang ni phai ingkora pli lepen ingkora trok paman ponji along stami nilip along ke do Karbi arat made Karbi along arat on stami nang cerap ni studun peji afan stami munduli isi atumpen kachuning ripon. Lakai ko rapon nilip MSC konsensi ke parlopon sariti babram terong arong arada tumpen turpak pen mithang atawar kaci selampon pinpur mi sariti borpung lapen tarapung habar labangke inglo khaya tum Karbi lapen rengma tum kacu buci non pen kalilu hakup pusara din mesi rong cukim pon si cubice pon bomlo rong kacukim pon labangke kaliani alang roi arai long si cukim pon lo athema labang so lang roi arai along bangke kubi bithi pen cenglok biribi thung along sami ajat le chu ipon sami misen titi ajoksi labang su hawar arada tum labang su lang roi arai long salang nitum rong chuki monsi chubathir ponlo bonda lang roi arai along kitu poi fit sami alang nitum tuwak henu parpi ajok pini arni insta labang su hawar arada tum pen misen atwa chehla dun long lelang misen atwa ke chehla dun long ji kalisi kidutang atwar sami non bangke henu thubomlo saruti babram teron arong pen nili block pen tarapung hawar anka cheleng thor atwar sami anikan wang langkit he lang penajok labang so atowar sami no ke chinglem dun bom chinon mangkila so atowar pen chilak che pan sabe sungkhung de poklo labang so atowar long kirai ponji aphan lang roy along ke teng ponji aphan sami local MSC probetor rong pi lapen bogozan local MLA Dr. Numol Mubin aphan sabi batai chuning ri ponlo
Bonta non puan da kirapon pede da jok sai jok jepen rong siara thru pak pen si lang ke teng pon samate la bangso towar phan ke chirai komji phan alang li tum sai ki game pon jongsi la bangso towar ka phega na thu kon ti plutam ti sar uti pen tara tung hawal ka chelen khorji phan ti ijo pen ka towar ma si abret to nasi prapjin kan tan solang roy area long bowler pitching ma telang roy ban ka phega na pen pen bangso hawal ara da tum pen kaya teng pen towar mesen pen chak long we sia phan ada ke towar la pen rong asa agustin keron pen sini ni ko